kumuelezea Mungu ni makiria uria tungimutariria, makiria uria tungimwira. Bwana Yesu asifiwe. Na dedication ni ya umuhimu sana, kwa sababu wakati wowote tunafanya dedication tunasema tuna establish kile kitu ama lile jambo spiritually. Hiyo ndio umuhimu wa dedication. It is spiritual establishment of something. Iwe ni nyumba kama hii, tunasema kiroho tunaipanda, na tunapanda msingi wa kiroho. We are establishing that thing that we are dedicating spiritually. Na hiyo ndio imetuleta. Hatuna biashara nyingi, ni tukuja hii mjengo na hii nyumba na hii familia, we establish them spiritually, na tuwatakie kufaulu na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Na nafasi hii ambayo tumepewa, unajua hata kwa Biblia mambo ya dedication ya nyumba ni ya umuhimu, kwa sababu Mungu hata yeye mwenyewe alisema wakati wa Israeli wanaenda vitani, mundu wakete mkubwa wa wanajeshi akisimama atangaze, muthigari wakete nyumba na ndanatiga dedicate mbere ya guthie bara ambe acoke, ndakae guthie bara-ini akuire kuo, nyumba yake ikadedicatwo ni mundu ungi. Kwa hivyo hata kwa Mungu ina umuhimu sana. Kama hiyo ilikuwa tangazo wakati wowote wa Israeli walikuwa wanaenda vitani, inatuonyesha ina umuhimu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na bila kufanya mambo mengi, ningependa